Biyag Di Tao. Good morning, good afternoon, good evening kada kayo anayat amang tartarabay kadagiti drama nga uploads tayo. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sabali manan wano kabarbaro manan nga episode ti patangatang miita. Ngam sakbay na kablaawan tay pay da Sir Noel Rey dita Saudi ni Maria Dawil wano Pawil dita Benguet. Hello Ma Maria Pawil ni Jovina Neve ni Noy May Palisok dita Pangasinan ken ni Natalia Batikan. Intay nga ro dandanggan ti episode 178 dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Anya, gumatang kayo itilugan, anak kaw. Wen tatang. Ay kaya nasayat ano kasta. Nulaki dia daum das ngay gatang nyo, pay din asaan. Wen nga ro tatang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi nga agasawa. Gumatang kami man itilugan. Ngamin kasapulan mi dayta tunggal ada napataga papanan mi. Kan no ada emergency kas jay. May word, husto ka anak kaw. Kaya mabalin nyo mo ilang nga ipasada. Anya, plano da Teresa ti gumatang itilugan, nana? Wen ka no Vilma. Dayta mo tagwarwara sa damag. Pangalaan da kumangay iti dakkel agatan. Manulaang mat nga iti sweldo dang agasawa. O manay ayamat nga igatang da itilugan. Good. Umdas siguro ah. Ay, jaklapat yan, nana. Ti kunayo, ang mga noag takaw da. Ha? Wala na. Nilakay kong tupay amang opisina kat saan ang makagatang itilugan. Isudan tulakit din, agar din laang ti pagtataudan ti kwartada. Ha? Iso adyak pa dyan, anadalos ti trabaho dagi jay nga agasawa. Ne, ada mo tinlugan na nakaparada iji sango ti balay da Teresa. Bakit? Wen lakay, lugan da day jay. Anya? Lugan ta? Wan, kagat-gatang da day jay. Ijay kano ili tinapanda ng gatangan. Na. Nakalanda ngay kung maitidakkel agatad ngayong gatang da. Kat gardin mo't la trabaho da. Nakagatang da, iti kasta kapintas alugan. Kat amumon sigurado ang nagtaod day jay iti takaw. Ah, wala niya. Kundi lugan da, ngam saan mo't anadalos tinagtaudan na. Anya? Kasta ti bagbaga da Vilma kada kami tatang. Ay na, wine. Isaw tinaybaga ni Lloyd na kanyang idikalman. Anya? Ay, unay mo tindagi dyan agasawa. Kasta gayam ti bagbagada. Baybayan nyo latan anak kaw. Talaga kasta latibiyag Nasaya at manuno sa anter aramidam ka dalat ta maibaga dagiti tattao itaglawlaw mau. Ay, numakisarsarita ni Vilma kanyak. Nakasingsingput mo't. Ngamkas jay mo't gayam ti bagbagana. Di ulatay kan kanon. Tinapatag. Awan dakes ngar aramidan yaw. Nasabat ko ni pare Orlan itay bigat. Kunamlan asino. Ha? Gaputan na kagatang itilugan na. Kunamutlan asino akabaknangan dito'y ayan tayo. Bay amlatan lakay. Ang mga nibagadan tupay nga umapal ta. Ahay! Iti ka man. Jak umapal itilugan da. Himbag ko mamunobran nyo. Saan mo't? Wen nga rod, na parang magdaunay. Kunamlan kang hinaan jay lugan da. Ay, Vilma, mapan kayo inton kasar ni Baby Net ijay ilay. Ha? Ay katuan anana, nadalakit di pagluganan. Kada jay sa malugan datiri sa tarkilaan damang itulo di titatao. Anya? Isumot tinangag ko pagsasaritaan da ijay tersina ni Mari Upang. Kasta ka dinana, ay na, nuday jay lugan da ti mausar, oray awan ti mapmapan. Apay ngay! Sa anak nagbibising ngaglugan ijay lugan da, anagtaod mat iti takaw tinggatang da. Ha? Una saan, aglugan aklaangan iti sabali. Ag-tricycle ak tulatan no iso. Ha?
Sa anak nga agraraman nga aglugan itilugan da. Ne, dabil mamat nga agasawa da dyan malabasan tayo. Ay, huwag agpaisyon niya. Ang mga numapan da dyan paradaan ti tricycle. Iso siguro ti pagluganan da. Ay, ayaba mo na. Vilma! Leo! Umay kay ka DJ Ili? Umay kay di kasaran? Makilugan kayo na. Adda kwartami apagpasahe me, Teresa. Beso. Saanin anas kan amakilugan kami kada kayo. Ha? Ngamin, amumi ang nagtaod lang data iti saan anasayaat. Panagtakaw, ang mga numakaipaay lang iti malas kada kami. Anya? Sa bagay, husto lang tinaibagan bakit. Iti kasta, di da panunutan nga umapapal ta iti lugan da. Uwan lang ay. Kunamlan asino day at Teresa akun di ayab. Nakagatang da iti lugan da, limas tugdan. Oh. Uwan nga rot. Kaslada matan bak nang. Urayan bakit? Manula bulan en, maalak mo tanjelon ko. Makagatang tamot iti brand new alugan ta. Sana kas iti lugan da, second hand. Nasaya at lakay. Itikas na, agbaliw ti panagkita da kadata. Nangro na day at Teresa. Ha? Addan to aldaw na kanyak day a babae. Ay na. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot na gijeng agasawa. Ay nanak ko, apal dala ka da kayo dayjay. Isu akastada. Saan da ka ba ilan nga aramiden, dagiti makit-kita da kada kayo. Ay, Sipod pay, kasta ti ugali da nga gasawa. Isu nga amin nakaaruba da, idi adada pa ila ijidaya. Kagurgura da ida at akas dyan mga ti panagug-ugali da nga gasawa. kastaya tatang. Kawain. Saan da naragsak, iti anyaman na pagnamayan ti karuba da. Aramiden da ki iti amin da. Iti kasta, makadadaal da. Dayta, ti pagragsakan da gijay nga gasawa. Ne, nana. Kaslamayat matantilin na nyo iti day at Teresa. Anya nga itimpakan na kada kayo. Ha? Madlaw ko ngamin, katunggal adapag nada. Sumursurot kayo. Awan, sumursurutak. Tangtangdan anak mo't ni Teresa. Saan mo talibre ti pan nakisursurot ko kadakwada? Anya, kaya't yung asawan. Tumultulong kayo iti trabaho da. Wan, Vilma. Alangan mo talibre. Kat, manungay titangdan nyo iti agmalam, nana. Ay, dakala. 5 gasot ti may saldaw. Kan libre pa ti makan, merienda, kan amin nun. Iswakay kayat kumata na? Talagang agim babak ng dagitang agasawa nga wanan bain. Ha? Wan, oray idano nyo kadakwada day tanga imbagak, nana. Ibagayo pa ikat di ang agtatakaw da. Iso ang naadaan da iti lugan. Anya, kumatang kayo iti motor, anak kaw. Wan man tatang. Kasapulan mi ngamin, agsingir kami iti pautang. Ay, kawan Ay na, maragragsakan ak unay para kada kayaw. Inutan na makaipunpundar kayaw. Tatang, Mala, itultulo yun ay ta anak kaw. Kaya tanyaman dagiti mangmangagyo asaaw. Agtrabaho kay lata. Noan niya nagitibanag nga muyaw ang makadadael kada kayaw, liklikan yaw. wen tatang. Kat agyaman kami iti kanayon apan ng palpalagipyo kada kami. Kabarbaro mo't a motor ti nakaparada iti sango ti balay da Teresa. Bakit? Nakita nga rod lakay. Dinamag ko itay ni Luisa no akin kuko iti day a motor. Kat da Teresa ka no. Anya? Nagtakawan nga tamanan nila kayo na iti inggatang da? Madlaw a brand new ah. Ah, imposible nga inkas da dayjay. Wan nga rod. Oray siya, jakpat yan. Ang mga no inutang dalang. Sigurado ang inutang na. Pangalan da kumangay. Ure putem. Kalpasan ti manungal daw. Adan to kolektor nga umay agsingir kada kwada. Anya?
Cash da Teresa jay motor da, nana. Wan Bilma, isumot imbaga na kanyak. Da kami nga rutina pa ni Jay Ilia ng ala. Kasta, kat, nangalaan da nga iting gatang da. Hindi ka mo ang panagkunak. Dakil nga turnong day jabangkaw. Anya, ha? Imposible mo't day tanana. Apay, rinibo aya tiganan siya da iti may sangal daw. Good one. Ay, sana bumabay ti 5,000 tiganan siya day tagmalam. Isuan na biit para kadakwada tagurnaong. Oh, si Kamat Gayam Vilma. Nabayang ka saan kasi marong ka rin balaya? Ay na, amom, ado ti pakakumkumikumak. Saan akaraman ti panang sarong karko ije balayo. Ha? Jak pagtatak ko nan ti anyaman nga iparamagyo nga agasawa. Ni, apay kastamot ti pa nagsasaom. Awan mo tamok nga trasok ka. Kan kastamot ni ti asawak. Wan, pudno nga awan, nga maininsulto kami unay iti kinaparamagyo. Anya? Kunamlan asino akabaknangan. Addan to aldaw ang maibos ti kwartada. Ket no dumanon day tang aldaw, mailako dan tumot lang ti lugan ken motor da nga iparparamagda. Apay nga agungungot ka bakit? Hay, masurunak. Nasabat ko itay ni Teresa, kunamlan asino. Uri mo nilakay na. Tunggal masabat ko. Kunamlan asino akabaknangan a negosyante. Ay nalakay, addan to aldaw dagijay. Ay, adda na panunot ko. Anya man ang daytan. Sigurado agbaligi tinapanunot ko, lakay. Ah, Agluto ak itinaimas asidan. Ipadigok kadakwada. Kat adda ikabil ko. Kitaak man no di da ag sakit amin. May ospital da. Kat maibos mati kwartada. anya? Wan, aramidak dayta. Ngamin, kanayo nak amabad trip kadakwada. Umay kayon to iji balay inton bigat na, nana. Magawa na. Kapag iso a day off ko, awan trabaho. Nasayaat nga rad no kasta. Apay, agluto ka? Wan, agluto akman itinaimas asidaan. Anniversary mi ngamin kinilakay ko inton bigat. Iso ngay maya, tao may kayo awisan. Ay, ikastaya. Ay, nagmayatan. Kat, dati Teresa nga yakaro ba tayaw? Inawis mo? Saan? Padigwak tula idan, nana. Oh. Duamot amalokong dyan da iti lamisaan bakit? Ayan na ija iti may padigo ija ayan da Teresa. Jay may salakay. Makitamlatan di ado ti kargana. Jay may sa kukwa tayo. Day jay tay inlasin ko ako kwa tayo. Tadandanimot na ibusin ti sagana. Tanagrarawot mo't dagiti bisita. Alang nga rod. Sikat makam mo. Tabaunak man nga rod ni Nana Ising. Day, kanya day tayo mo't mau. Kasla si Dan, mate. Wan, nagluto nga min dabil mga gasawa. Imbaundak mat nga may agpadigo ka na kayo. Kasta ka, day. Naday ta. Kukwayo daytan, sa nga malukong. Ay na, makapaawis mo day tabang luna. Ay nabayag. Adyak nagsidsida iti papaitan kahit. Aka, tapag isuwa day talinuto da. Ayabak nga ron da Teresa nga gasawa at amangang kamen. Apo? Nagmayalaki din ti agilad no kastoy anabsog da tao. Ay na. Wan nga rod lakay. Pudno day ta. Nang rona no siyak tinagluto. Uy nga rod. Nagadutinakan ka. Ay, Apay nga maulawak matan. Kan nagsakit ti tiyan ko. Kinlaat day ito yung lakay. sus, apa ngay? Matitiriknak. Diyak maawatan. Kan makapagpakwarak lakay. Apa ngayon? Mangayab kay ti karuba. Kan ayabam ni Nana Ising. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ipanda kay sa ospital. Magkakapsutak lakay. Apay akas tayo matin ti mariknak.
Uray siya, bakit? Maring na ka maulaw. Nagsakit ang tiyan ko. Duwatan sa mata, makonfine na nakastilang. Alay. San mo nga itulok lakay? Kasanutan nga inubilang lang. At damat ni Nanay Ising. Isupay lahat imakam mo kadata. Umay ka nun ni Nanay Ising, bakit? Kasta ka di. Kat anya nga itimbaga ti doktor lakay. Isugaya makilata si Makiti Chanta. Gapoy tikin nanta. Jay mutlas si daan, tikin nanta. Kan, jay kalot-luto ngayon na po eh. Apay nga eh. No kasta. Sa bali jay impaitid mo kada Teresa asidaan lakay. Iso si Makit ti Tiyanta. Tadatamot tinagsida. Anya ti kaya tasawan tinanggag ko, Vilma. Lia, unay kayo matan nga gasawa. Kasta gayam ti panggapyo kada Teresa. Ay, jakla kumanap na pa ni Jabalayaw. Kuanaan pasensya kay lakay. Dayta, karma kada kayo dayta, napasamak kada kayo, Vilma. Layaw. Kinapudno na. Kasta unay abain ko kada kayo nga ag-asawa, Teresa. Teresa, umay kami agkid daw iti pamakawan kada kayo. Amo mi, anaamuan yun ti amin. Tida ka sa plano mi kumakada kayo. Ha? Aklunan mi akas na unay ti apal mi kada kayo. Gaputa saan mi akabailan nga aramidan dagiti kabailan nyo. Ti kayat mi katartapan da kayo. Ngam saan mi akabailan. Aging ga nakapanunot kami iti saan anasayaat. Pinanunot mi ngagbalin kami anaragsak. No makita kayo amarigatan. Ngam nagbidot kami. Gaputada kami matlaang tinagbalatakan ti dakes apanggap mi kada kayo. Ala, pagyamanan mi tanaka-amiris kayon. Katsapay la kuma, tadiyon ulitan ti kasdi ngay naramid yo. Iwaksi ti dakas nga apal, iti pada a tao. Tawan na sayaat nga itdanday ta. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.